Some ye my Ghana. Ame my afan and tumapa edi efra. Ghana kanko Ghana ye yo Ghana puntu age na yeso. Obie nu a woba kromu a woni ni interest. Ye interest ye ba ko pese Ghana be ye. Ye interest no. And pe mo bi ache. Me so bia ehun ye de happy birthday nko for me akasa be last born. Thomas Amankwa Boaten, you are 4 years today. From me, me, unyana mo nyina see wish you all the best. Nyame chira. No nyo kese kopem se obeye kese pa. We love you. May God continue to bless and keep you. My father say koma kingdom herba. Kingdom herba. Omene aso ase mere asebi di kadwumade brode. Kingdom garlic bitters and kingdom garlic capsules abadwa so. Boama immune system na no ye ding. There be makacho se nipa se immune system na no ye mre kakra bia yare bia ba nipa dwam bia ba di so nkonim eti ba sa dura wo hia be boama immune system na no aye den ene code ye nam wiemu enye obia bi na chi no wona enchom bebre na enom kingdom independent bi kingdom garlic bitters and as the capsules so pe ne o ma gbetwe nu anom na so benom ayi capsules no so a obetimi ato immune system no be ye den yare bia dia so be grow be cross all be hwem e be twene free wonum new kingdom ginseng power capsules we mema duro we for mema di sese ye ho ye de ye mema sem enye aphrodisiac tio new kingdom ginseng power capsules no enye aphrodisiac nemo eboa yi sisi ye de free wo se na bia bema o sisi menya ahoden eboa yi mre ye free osisim se na be ya bema osisi beti ahode betimi abamuo tinya aphrodisiac na ondum ya na ade se be we ko fro ba ne be da bi we ye nipadua ni nyina ho adwuma nipadua ni nyina na ayo how be wo nipadua nim efro se na be ya bema ahode ye no e betimi awie peyo manfo we ma a man tremendous capsules so wada mo amonya ode pua mo aduro eno no fabine says you are himfie na nya tight na mpanifo any wonum Ghana ba bi atondo bi akwa sabe ka bi at wona pen turbo 24 ne kire Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane arabia ne afre 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 orabo fo nyame hira enu pa de badwa so Asem Ghana. So wa maka Ghana fo be huna mane pa. Kingdom or no challenger. And no no share kobodie bi ase. About Ghana a tourist site. And no no koboti for so no. Send a boti for situation etie enye. Enye. And no my aware say number of tourists crab called boti force no a drop it drastically. A drop it pa. I drop it papa. Some years back, now within 1 weekend, went to any perhaps 1,000 here Koboti force. But last Saturday, Sunday, the perhaps Saturday 150, Sunday 70. That's what Kabuma say. Tuesday, that's a 220. I drop a cry. But Mamin Cho, and Fasodi or my Ghana, Yenya Eddie free tourism. Na me jira me kato se eye me ya se abampenfo emfa sika enwura baabi e benye sika twidie e de afra ya na me ya check here on Ghanaian Times Sharibo Ghanaian Times website I'm sure sika dwetre pa Ghana e hwem se sebetimi aka e wo tourism for the next 4 years. Tourism Ministries initiatives Ghana target $6 billion over next 4 years from 2 million international domestic tourists arrivals during destination Ghana project. My friend is for me Business and Financial Times. There is Sika 2022 tourism Edema Ghana. Business and Financial Times. Tourist arrivals hit 41% of 2023 target. I'm sure. Sika almost $2 billion. Ghana. Ghana Sika yenya from tourism. Almost $2 billion. This year, you targeted around $3.5 billion. But you discuss an free IMF, $3 billion.
3 billion. And I brought free nantenant yen susan. Makato sa Ghana no. Ye wo wiase ni mfimfin. Eti ba bia wo no. E wiase ni wo ye ho. Ene nyame nso anya ya bro. De bia mekasa se nyame si nyame ni Ghana bro one bit. Not even for a second. Eniema bema oman bia tumpon bia no nyame de bia tom Ghana but adia nyame afa moaye yes selfless leaders, selfless. Unfortunate for us, you're greedy. According to late Rollins, greedy bastards. But you're selfless leaders. Say ye de hu esu aba for de man Ghana. Say Ghana betum pon me sinka ye bebo amanfo bosia Ghana. We probably might have been the first African country ye bebo ire bosia. Die bi ne ni. E de ade. Catch them die pa na Ghana ye ni. Ne ma wiase man e de ne ho bia Ghana wo bi. Ba pese min kuminya. Pese min kuminya abro ne baye. Esisie. Ena de Ghana abedwe ba bia. Ya ba bedwe. Obi peso no nko di ne de bia ni nua pa ne nchen e be la sulala ne sine wo de mistro da ne wa moamia me ne me yire ma e de mpo na so wotene sika so hwesika e bobodi wa 2022 kwa $2 billion. Quickly man fan ko boti force e kwai no na hwa ade the tourist site na e ma yesika kese no hwe ko ye de ko no asefem She. Baby nyes ka kese di free o. Me si ni pamienu ekoboti force 130 Ghana. The Francis some years back na nipa 1000 ekono. Say the same nipa 130 Ghana. One na nupo Saturday Sunday. Multiply 130 Ghana by nipa 1000. Yes, I boti force on kwa. Where ye ora inside o. Ensu obeto maye. Aduane obeto maye. Ora inside nkwa 130 Ghana nipa mienu. Because umbrella rock no so koba utwumuta obedidi. Because best 1.5 hours in and out. Ukoba utwumuta obedidi. Ubenum so. Enso di agroba no akese bese miensa pokra sa no afiri hono. It's Saturday Sunday nkwa betimi am best 130,000. 130,000. Holidays crowd your body and say bobo. Yes, I nya holiday. Esakra esi eye about Saturday Sunday Monday. Na say bobo. And then Friday Saturday Sunday. Na say bobo. Pasha kwanya e de ekoboti force. Show TV so. Eti efe. Efe. Ura kwese adwuma mechiawo. Eno am to nkra. Nyese se meni ne samo. No me ntimi nyina na me nkasa ntiamo. Ene na me ya se omuso omuhwe program no. Ya na me ya se mpanfo na nkasa munya kwan hwe o. Omo tie report. Ya report ni ye. Etem du ya se mpacho ye streaming live for Facebook. Obeka mo asma fase nipa no no ahwe. Na munya asem wa mo work spend no. Mo kana mo de wo di atoso. Me ni obi atem. Obi enu no mdi na atem wa hanom. But I talked about leadership. Ye tibi nyes ka kese se fa free tourism na ye fa kwan we so ko tourist site. E tibi nya adwuma kwasi adwuma. E tibi nya adwuma. Sika ne pade ye bedi. Na ye fa sika ne nye sika ne wo adwuma, na ye nya sika ne mo de ye se ye nye. Why? Ade. Sabi nya se ho bi na tay na begina ye kekamu. Ye kam se Ghana be ye. Aye ni bre because mu de ba bia modwo no mo ma emre ba ye mu bia me ye ni amra ye masa be ye kwasiampafo because of mo leadership nti
kwasia me ye ni amre ya nkasa ho emputu mu on your toes a mo me ye ma ayese kwasia pafo na mo ma be hie ma be ka che se wo papa kwasia bra no boy no e na ensi mu ye na so because of mo amemo boni amode ma ye nti tire to bi ne ba han mu a ne ni abra ye kasa no ye nchiri pani bi ne ye nta pani bi because enna ne president ko fa de ye ne no e wo sunsuaso o me ba so the next 50 years the next 20 30 10 years e mama ni amre ankasa ho a president ko fa de ba be hia me ba ka chen say o papa ko si akwasia pabra na boy no e de ma be wi na so nyamia tem ka to si ni abra ya kasa no. We are expecting about $3 billion from tourism 2023. Ko tourist site na kohwe. Na no yesi Kakum National Park Asem kofo ko ye mine ho a na Minerals Commission abetum se enye no kre. Hwe canopy wakui na manfo nam so. Na nya asem kra ne enka Kakum National Park adi fie sei. Yemi se so man sika se ne de Kakum National Park enya. Ene kodu ba kohwe. Yes, I work with Sadia Maso and Chansa. Ye glass. None I'm so for no young cretin show. Up to now, ye tourist site and perceive developing. And ye Janice and a woman. But Sikaba dia, ye beja project. Sikaba, ye beja project. Ye increase a honum chisheno, Nesicano and Cosano, yes, there be. Because you come in Kruma, Misulema say, my idea. Now, some more develop one more year come rate in the Costa Crasta, man for Quitimonine. Ah, Urawa Mohammed. Muamu and CNA, I'm for Bahonum, a Bejidia as event center, and men rate a Costa Cacran, it's Makasaka and Yawa. So, didn't the money ye didn't say, ye other tourist site, no, ye big developing. Why? What is our national plan for a tourist site? You're challenging no. No be any Asem. Medical cat me mama no tia pani bia wo memu da. But make sure ni maka no credit achero. Na me hu say no kwan mako say make sure ni maka me kan wo chi, me kan wo nim. Wonim maka achero. So pani akwase adwuma ne mu ye no enye. Si epesika de dia, empani si de sika na epesika. Bo me nye pese me kum nya nye hu say sika no kwa na ebegie di. Ni etu ko na jeje e bedroom me bi no ye nyo obi ama ne nkotore site wo biem na afi ene den me di akwasensia afana sekese nkoma Kingdom Herbal or the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, New Kingdom Ginseng Power Capsules na afi Tremendous Capsules na abadwa so pebito e wo dwama so na so yasene me ade asem di kadwuma di ebro